Joyce Kavo Solomon kumoto-ini wa Yohane Mulango kitui chakate nukui ya aki yake itina wakuvuwa na kuumigwa munoni amwendwethe make ele kana uncles kumana na ngusanisyo cia kitheka cha musi balawa wetakana asume ndo mukuthu wa kithekani cha si make cha vina na kila matuite kwa ivinda yasa Mwaitusu ainena na Mutongo TV ni wawetakana ni savali kauta kuma si make metwa na ethitwe aithoke wa na kuvuwa munoni andu mamusi wo mayenda evete kithekani kiu na kuikala na wia vamona ciana ciake ile cia ukumu nini vala itina wa kuvuwa na kuumigwa kwa oyu mituki utanakwata uiti wa maumisye alona komanie na mo kiu kiyothothe wani ucha mwingi ula wikumbilite na kutumwa ekala na ucha vala ukwenda asuma twaisye kiko kiumo soe matambia make meo Onesimus Chalo na mauvu. Joyce Kavo Solomon aliovisi wa kutetea kisia mwene nthi vamusini wake tu mandhondo kukwata akiti na wakuvua na kuumeswa ni amwendwethe make ele matetheanise na kazini wake umwe matuku 27 mamwe wa katano mwaka o kumana ngusanisi cia kitheka vala mamuvuye soko muvaka mamu miongwa Kavo inena na kisese kinu wawetakana kumasie make metwa me anini niwa mathina matonyelele musini wo vala mendie kwewa misini ya kusuvia ciana indi itina wa kumina masoma ni mendie kusioka musie kithekani cha simo vala wetakana mayatho kwenesa indi ni monisho kana vaiva andu vova kutoa otondo kuelesya 2013 nione nukie musi neno kana kiene kala na susu kwa zozo ndo ithe ya inomba bae bantu ndono dikana mwana wakane kala kwa soso lo sete tata na toe kala kuna madina mambe ya 2014 ango wa no waishi wetie kinene atu kabe mampasta makuka kanisani na ile kuma kuni kwa maana kenda mapasta asimo kama komeo ila na alile no bedhiwe kauna atoka koko na rola koko kuno kena report baki tree andikwa obi katika harakati sutwa mai mama nane to munengo skata na tongwe kwanje wetongo musi twa ipa Eunice madam Eunice baka tukeni twa sila mele zondo mele isetwe mewa manzinze ekindu naiso kwata Kavo itina kuyemese kithekani ki ethito ivuthukiwa na kuvua ajendeka kuthuka kuma kithekani kiu kindu kila chatumwe ananya mekala matauni na angi kuthoa kundu kungi na kutua kuo no kana kwathukia kinene kila kithekani cha asimo indi Kavo no lote no tonyi wa kuthoa kitheka ende na kumantha undu kukwata sehemu ya asimake no kana ananya ala mekala matauni makwate vandu va kwinuka masi abuno kwa brother woni twaile kuma nundu nomba era kwa mokie momolanga piu na magwa kila kindu chonze nundu moka masonga itio na twinze no tukutukwilika kito baike ndo kenge nundu nziani abibitaniswe piu na mabanda metoni metemenene awine na baingo mundu kutereze nundu ndina mbesa ndina chao tukirire ile kwekala buta masquatters Mwaito avua na kukwata maumesye ndakwata oiti na kutumwa yue kala na chala kinge walokwetakana mawekalo make mamusi methito mena wiya munene walokwenda osesei na aki ekwatekane maundu mawiti ndia kwata nundu njina mbesa nithukuma ibalua mutai onangewe kibalua cho simba mona ndithio simba na simba ate nangewe kume ndiye nguku ndiye yangu kunina abege nguku kwene nundu natia tsoka ikwatu na ala mwakwata no asume bumusi na akole tweka kaunji nguku nitanga likota uiti nundu ine ngune kono visa bai ndio kono akitu ndiye na mbesa mpaka suonja aisoko Kioko Solomon mwana inya wake na akiolo havatiwe kwaka kithekani kini ango wake kiki musukumia kuthoa kitheka vandu va na kutua vovo mwana musi wake na okite mwana nyava mwana etu inya alama teno kwa atua kuthoa kitheka makwate sehemu ya munda ya simake no kana matuwevo na mwene wena kwa vala tata wakite ine no aligilile alia ambelitini 20 leno miu ngaino wandezi na kwa vandu baba na bo vandu whether ni na vandu ndo wikala na family yako ni family na siana ile na jema ikiteke gwile la nene ni nandu ma tusiana iwe ina mwinawa na nuwa wanambi chema ko na ngamati na bo ambe ko na thina ba bangu ndo nokuri ingiro ngala na kwa jiri bandu banini bayo ngeto ko kusukumania ingi enda sister wake akwate akiti na wakuomeso wala wetakana kaingino withito aimotethia maundune ma mele ni kwithia sister wake kwa oyu tathukuma wiya momo kwa nezu yeto kodini umwe kukwake etoombe ikena toso moto nengi aki kyarna na kwasenika na yu atwera tukwaza tobisine tukwandika balwa kwa on DPP packet nikana wethe kwa niene akalatambwa tu andwano makwatu matokotini nikana chone
ni kana ite thina wa mundu to motete kondonya undungi wiba nundu ila na asia wa menaki ya kusia kana ya urithi wa nyondesu nundu ithite thina muno bake kwiwa ira andu kuwa kumiswa wanange kwa kila thina ni andu kukwataki kwithia mundu akwataki emini athinike muno no kila no atumianga na mambingi chief wa wikilele Madam Eunice no wetakana ciana inendiwa na ciende na kunyamazio ciumaruka kithekani cha simo lo wetakana ndaisa itikila mundu ona umwe one ciana ii kana kumumalu cha kithekani cha simo Delivote Avlingwa Mavo Mutongo TV kuma Kitui neta Onesmus Chalo.